udaba esinalo namhlanje njengenyanga abantu besifazane sizobheka nje ukuhlukumeza kwabantu besifazane ukuthi bayithola nejustice mase behlukumezekile nanobungozi abanye agcina bengena kubona ngokungabikho amathuba omsebenzi mangabe be desperate befuna amathuba omsebenzi sinosisi namhlanje sizoba nayo nota ozixoxa ngodaba lakhe abangena enkundleni zokuxhumana ko Facebook bafundisana imisebenzi khona wathola umsebenzi ngapha koJozini kanti udonswa umuntu esigebengu koJozini wafika kwamthumba mvale endlini wamnukubeza ubusuku bonke emthembisana nokumbulala ukuthi uzodayisa amaphatha akho omzimba futhi uNkulunkulu emkhulu usesiwagcina kwazi ukuthi aphunyuke inkinga ke amaphoyisa aseJozini angalibenzanga ubulungiswa ngoba umsolo waboshwa kodwa kunamhlanje ungaphandle usisakalaza ukuthi icala yakho ukuthi kwenzakalani ngalo kodwa ke sina la studio uzokwazi ukuthi ayichazelene. Okay. Khona kanjani kudade wethu unathi namhlanje ke studio seshilo kumdu sibheka kudaba lika Mamkhize la wathunjwa insuku ezintathu zonke embe ngokuba abona kwinkundla zokuxhumana isikhala somsebenzi kwakuthiwa sikhona mayiphendula lo sikhala somsebenzi kanti ke uyiholela ke nje endaweni ebheda kakhulu wagcina ke banjiwe wathunjwa. Mamkhize sikubingelele sikwamukele ku Khoze ekseni. Yebo sanibonani ninjani? Siyaphila makunjani? Ngiyaphila. Silandise man uyithola kanjani usukulesi simo? Okay nje ngizoqala lana igama nginguThembi wakamkhize. Okusho ukuthi inkinga ngihlangabezane nayo kukhona ilento ipage ka Facebook ekuthiwa sifundisana umsebenzi everywhere. Okay lesijwala ungena ke kulama page sijwala ukuthola umsebenzi. Okay kusho ukuthi kuposte usisi owathi wakanongoma. Lo sisi uposta ufuna isisebenzi esosebenza ekhaya isokade uma wakhe uthi washawa stroke ufaka iPampers imali wathi 1.5 okusho ukuthi kwasengena ke lo bhutiki lo wegemegeme wathi mnini post umusu right namthi umuntu siyamdinga ekhaya kufuneka umuntu ekhaya bese umtholile umuntu odinga umsebenzi angene inbox ayike nangampela ke bese ngihamba ke inbox angifike ngichaze ayichaza ubhuti asho ukuthi kubo kunesitolo kufuneka umuntu ozodayisa icontainer imali u3.5 ezimali methu 3.5 so siyaqhathanisa u3.5 no 1500 u3.5 imkhulu uyanela lama budgets ethu edingo zethu yabo. Okay bese ngiyamtshena ukuthi bhuti okay fine ngiyawucela umsebenzi ngoba ngihleli kodwa ngicela ungilinde anduba qale ngikhole imali yengane bese ngithola imali ukuthi ngigibeleke ngihambe ngiye khona abesethi ubhuti okay ngaye laholwa igrant imhla ko10 nangampela ke ngaphinde ngamsayisha ukuthi umuntu abakamtholi yini wathi hayibebe ngamtholi ngoba umina kade sebekele mina ngoba umina engikhulume eqala ngihambisa ingane ke kubo lehlala khona ngase ngiyagibela mhla ka14 kakulusibili ngigibela 14 July ntango 2021 ngikhuluma ngani bese ngiseThekwini ngimthatha ama taxi ngiyawathola itaxi eThekwini yaphuma something to 12 noma ngu1 ishushuluzi imoto ishone khona bese ngifika eJozini ngimshayela ubhuti ngoba ethe ubhuti uzongithatha eJozini itaxi eJozini ngicatha afika ngabo past 6 kanje ntambama abese su driver webathandwa ngicela ukume nginihlisa la nihlale egarage ningabe uvanzi ngoba leJozini akukho safety and nilinde abantu abazonhlangabeza ngampela hlike ngihlale bese ngamtshela ubhuti sengifikile eJozini athi ubhuti lo wesisi njengoba ume lapho egarage bheka enzansi lapho mobheka enzansi kune bottle elibhalwe ubox ufike lapha ya ucela imoto ezemadonela awumfethu sengiyagibela futhi manje ingani uthe uzongilanda eJozini athi wesisi ungabusabuza into eningi isikhathi siyahamba imoto ziyaphela ayi ngime ngiqede ngibuza abantu abahlela bafethu kuthiwa ngiyofuna imoto kanje basebethi abantu balapha nayibo sisi ungahambi lapha njengoba ngekho ama street lights nje lapha inkunzi yabantu ngisizwe imoto elayisha upetrol egarage ngiqonde kona ngifike ngizibike kubhuti ubaba nje semdala tekisi bhuti ngicela mabuya enzathi ngasebox ngicela ungithatha ufike ungibeke khona athi ubhuti lona uyapi bese ngiyamtshela ngifuna imoto ezemadonela abesethi ubhuti lo wesisi imoto zasemadonela manje ngiyaqatha ayisekho number 2 emadonela kahamba amatekisi ekhamba amaveni kodwa ke uma kuthi imoto ayisekho ngizokuthatha ngifike ngikulalise ekhaya uvuke ngakusasa uyofuna lo uyakhona kusekhaya okay ke
nangampela ke mengifika la imoto ngampela ngikhombisa na irank imoto ngampela ayisekho ngenhlanhla ke kakhona imoto eyayikade ingaphandle erank abesethu driver kusisa hamba uqale ubuze lapho ukuthi le moto ayikho emadonela ayifike ngibuze ayithi ubhuti sisi wazwa nenhlanhla njengoba ngime la ngabe ngidlulile ngiphuma eplane bengihambisa amaNazaretha nami ngihlala khona emadonela ayibese ngiphinda ku driver ke ngibonge ku driver ngithatha isikhwama sami ngithathe ngigibele kulo driver lo bhuti lo thozongihlangabeza uthe angihlike eclinic emadonela ayike nangampela ke ishushuluza imoto bangibuzeke ubhuti lo wemoto athi wesisi emadonela uyapi ngoba phela uyabonakala ukuthi uyafika bese ngiyamchazela ukuthi hayibo kanje athi lo bhuti wesisi emadonela khona umsebenzi ungaholela u3.5 asikho futhi isitolo emadonela esahola lo mali ubani lo muntu okutholela lo msebenzi bese shoka igama ukuthi bese ngisho-ke ngivele ngimvezele ku Facebook le kade siqhumana khona nalo bhuti hayibo ngeke mfethu ngeke ukuthi lo mjida kayena eyiphilisa ngemali ogunda amakhanda athi angatholela uyamazi lo muntu bayazana ngoba uthi wayekade efunda naye ngeke ukuthi angathola umsebenzi lo muntu uphila kayena ugunda amakhanda ukuze athole imali hayi kodwa ke sisi asisho ukuthi ungayi ngoba sifunde naye sakhula naye asimazeli ubugebengu kungenzeka ukuthi umsebenzi mhlawumbe ukutholele emndenini mhlawumbe kubangani bakhe hayi ke nangampela ke sami uma siqhamuka le clinic nangu nampela uma umbona ubhuti nje umfanyana nje hayi nokuthi ubhuti umfanyana nje bese hayi bobani waqesha walimazisa usisi lana kanje usisi abesethi hayi bro wami ngampela babizane ngiyayibonga bayazana kahle hayi ngampela ukhona umsebenzi khona ubhlu wami kanje abesethi hayi ke gibelani ke ngizofika ngishiye ekhaya kusho ukuthi imoto yale bhuti idlula ngakubuka lo mfana afike nangampela shiye hayi singene la uyampela futhi uma ungena kulomuzi ungena esangweni isango lakho nalikude uyabona ukuthi umuzi nje ngoba kunomjondolo mase kuba nendle umqhaso nendle ufolume sina sizongena kulendlu le angenisa kuyona kunendlu ilezi indle ezime ngathi zo L inekamelo ngaphandle inekamelo ngala bese singena la kulomnyango phakathi nendawo singena daningi bese singena ekamelweni okay mamkhezo ungixolele kuma ngibuka isikhathi ngizocela ukukulida ngembuzo so maningena la ngaphakathi khona umunye umuntu owanibona ngaphandle kwakho naye amukho wasibona ngoba kase ku late amukho nje manje ngifuna ukubuka la sekwenzeka lesehlakala sebhlungu kangaka sika 3 days nanokuphunyuka kwakho ungake siqale lapho uthini mase sibuza usufikile ngaphakathi uma singena la ngaphakathi ibhuti afika ngishiya athi uyabuya okwami umqondo kuringe ukuthi mhlawumbe ngoba uyotshena abantu laba angilethe bona omebuya ibhuti ayilahle la afika akhumula ijacket mesebuya akhumula ijacket akhumula iskipa akhumula ibhlukwe akhumula iandasulu asale phutsununu hayibo afika ahlale phezulu kombhede mehlala phezulu kombhede abese ngibamba like ukungihoda uthi ngibamba bese ngiyambuza ukuthi ibhuti kahle wona nomsebenzi lo ngizela wona na ayathi ngibamba kanje ngizwe ukuthi konke ngihlabayo le ngemuva mengithi ngiyasibamba lesandla asibalekise mengithi ngiyasibamba ngisifica ngithola ukuthi uphethe ummesi yilapho ngamcela khona ngathi mfowethu anginawo amandla okulwa nawe yenza noma intoni othanda ukuyenza kodwa ngicela ungangibulali wathi ngani uzogolo thatha ummesi wakujikela lapha ya hayi ngicela ukuthi ke zabuya ke wangenza wathatha iphento hluntsula wangenza past 11 u12 u1 u2 u3 kaze wangidedela ngo past 4 ephezulu kwami ayike mekusango lesithathu ngimcela ukuthi akangodukise ngoba umsebenzi awusekho aphinda adonse lo mmese wakhe athi uyangihlaba ngawo mase ngiyawublocker bengublocker ummese ubuyele kunini adonse induku kwespeaker khona induku espeaker ebeke kuyona ispeaker athi uyangishaya bese ngiyaphinda ngiyayibamba bese ngiyamtshena ke ukuthi mfethu njengamanje ngicela ukukutshena ukuthi sigayitwe abantu abathathu la idlozi lakho kanjalo noNkulunkulu wami kodwa khona ezomlahla nangampela ke angisengicela ukuyochama ngikathi ngicela ukuyochama athi ngichame ebhakedeni ngingathandi angizathi angibhoshithe ebhakedeni ngingalokuza siphume ke ngakathi siphuma
ngithi ngiqala ngithi ngiyabaleka etoilet abese ngishanga u2 feet la ngingela khona ngihudulela ngale kwetoilet. Okay mama nje kancane bese usakhuluma nje ngizocela ukuthi sidlule nje kancane la uma ukuthi nawe lesisihloko usazi udlula kuso ngabe nawe usuke walutheka noma waba isisulu sama post nezikhangiso einkundleni zokuxhumana umbuzo lo sicela usithumelele ku 071 6136667 071 6136667 ngabe nawe usuke walutheka noma ke waba isisulu sama post nezikhangiso einkundleni zokuxhumana umbuzo loyo ongasithumelela wona njengamanje sixolise nje kancane mhlambe ngolimi olunye oluye lwasebenzeka mhlawumbe singawaqoshamisa amagama khona basadla ama breakfast ngalesi sikhathi ufuna ukuya endlini yangasese uthi yenzela khona la ngaphakathi ukheqa ngo2 feet Ngishala ngaphandle kathi sengiphuma ke toilet ingane ungadile mase ngise toilet uma ngithi ngiyaphuma ngithi ngishaya iqathi ngithi ngiyabaleka ila ngishaya khona ngo2 feet wangihudula la kunama toilet amathathu kulomuzi ile toilet ekade ngikulona I toilet engena roof angihudule angishayane la angithathe ayongifaka kule toilet engena roof kuleli toilet angibeka kulona kuyabonakala ukuthi toilet abasebenzela kulona ngoba lineintambo linendawo eyisithi ngathi abantu balaliswa khona ngathi sokwenziwani ngoba indawo engathi idlaliwe ngathi ufika uhlale ngakulalise kanje wangibopha izandla wangibopha izinyawo wathi ngibopha umlomo lase ngiyamcela ngathi ngicela ngangibophi ngizophindela endlini okay ke athi mowenza ukusake ngizoyenza into engifuna ukuyenza kuwena hayi ke siphindele endlini mengifika endlini ayenze njani afika nginqa phezulu kombhede bese ngipitshiza athathe lo mmesi abese ethi uyabose singoba usebenzisa inkani abese kokolozela amehlo ngommesi athi yabona amehlo akho sisebenza ngawa imali yethu akokolozela ibele athi amabele akho imali yethu bese sisika ingquza imali yethu ngicela sibambe nje kancane dadewethu singasebenzisa amagama aqosheme ngalesi sikhathi sihleli nawe ke mlalelo Ukhozi FM imzuzu 26 minutes past 7 emsakazweni Ukhozi FM imbiko isiphakamiso imbono kanye nezethembiso okungenzeka sivele kule ngxoxo akuzona izokhozi FM nenhlangano yeSABC Ukhozi FM luhamba phambili Ukhozi FM luhamba phambili sixolise ke mlalelo Ukhozi FM amagama ashubile kakhulu la dadewethu khuluma inhliziyo yakhe sizomxolela ngithathe ke sisi ekuphunyukeni manje bagcina ukuphunyukile Okay ukuphunyuka kwami kwabalana ke ibhutiki ukuphunyuka kwami osheyo losithathu sibanga lokukhamba abese ngiphinde ngilaleke ngolosithathu ngenhlahlakaza angazakwazi ukungilala ngoba ngangade ngimele bekusa ngolosini abesethi uzongidedela ke ngigodukeke kuseke ekseni amenyezo umuntu owumama ekseni ngolwathi thabani ngicela uvelela avele abuya sikhipha izinto zokugqoka ngitshela ukuthi nje bekhipha into zokugqoka mhlawumbe ngoba naku sekhapha mina abesethi sisi ngiyabuya ngizokhapha kodwa ngisawukhipha imali yokuthi ngikhambise ngasala wabuya wathi ufuna amafoni ami ngathi amafoni ami ngekwazi ukumnika ngamnika ayedwa ngangamnika le nokufaka zathi sikhuluma kuyona ngayo wahamba uthe mehamba kakhona into ethi ngisukuma ngitheme ngisukuma ngavela ngewindi mengisukuma khona ugogo osegcekeni upha izinkukhu mepha izinkukhu ngammemeza ngoba ngangivele ngekundi kuvaliwe gogo ngicela usondelela sathi salikwazi ngimina hayi bo intombazane ngisondele lapho bufakwe yimina indapha endlini na ngathi gogo sondela ngifuna ukuxoxela usavele sashingile salikwazi sangena endlini ngisesashingile salikwazi kakhona umuntu ovula eminyango ukuthi amanje ngase ngiyabaleka ngaphinda back ngithi mhlambe isigilamkhuba lesi kabe ngithi ngiyabheka amukho umuntu ongena ngaphakathi hayi ngiphume ngifike kule kamela engaphandle livuliwe ngiyiqonqoza aphuma ubhuti ngibese ngiyamchazela ngithi ngisamchazela ubhuti lo ngivulelile abesethi sisi ungabisachaza thatha izikhwama zakho uhambe kodwa uhambe kanje ungayi ngase-clinic nohlike khona ayina ngempela ngiyibona indlela ayishoyo omunye ubhuti lona omunye ubhuti lo ophuma kule kameleni ngaphandle ayike ngiphume ngithi ngisakhuluma nalo bhuti siqhamuke lesesali kwathi athi singafuna ungivulela sithi wentombazane usuqhekezile endlini kabani bani na ngithi wegogo mina ngigqekezanga ngivulele ubani abesethi usufuna ubani bani abuye wabulala ubani bani kade bethe ekseni abahambe wanqaba wathi uzobuya amgwaze entamba msufuna abulalele wena wathi sisi wathi ubhuti lo sisi ungabe usaphendula lutho njengamanje ngicela usathi indlela uhambe ngenkathi ngisahamba
ngibaleke emgaqweni kungasho ukuthi angithathe indlela yathi ngithathe ngiqonde lathi angayikhona mengifika la kune container kunobaba ohleli la igcekeni nomuntu owumama nomnikazi wesitolo ecuca amazambane ngiqonde kubona ngifike ngibuza izinto ezejozini lapho anginamali anginasenti abuze lo baba uthi mntanami ngoba phela wena uyabaleka uqhamuka phela ngoba futhi asikwazi bese ngiqala phansi udaba lakhe ngimchazele abesethi sisi awusayanga ndawo mina ngumnikazi wesikepe ngiphoyisa lesikepe sengizobiza insizwa sizomlanda lo mfana sizobuya naye iphile afonela insizwa zakhe qhamuka imoto ezimaveni zilayisha insizwa afika ayichazela kucaca ukuthi uyalanda ngoba basho ukuthi uhambeni uma wakho ushona ingalo hayi ke zambe le moto kusala imoto ezuthula econtainer zingigadile stop. Okay, mangazo ofisa siya indabeni ezemidlalo then iskepe sakusiza ke kuze abopheke lo muntu sangisiza iskepe bhuti ngoba sabuya naye le kade khona emcimbini into eyinkinga sathi mesibuya naye sisathi sisamshaya waqhamuka ama SAP kusho ithe kade bizwele kade kakumcimbi khona zabuya ngokusheshsha lemoto zama SAP seyiqonda la sezisho ukuthi ngeke nikwazi ukubulala umuntu ngoba sisize sabizwa lo mfana uthe sakhuluma ama SAP wabaleka wangena kuSkopeyana yena lesigebengu lesebemshayile kodwa kwacaca ukuthi abasizumshaya ngizihamba namaphoyisa ngifike ngivula icala abangise kadokotela isigebengu bazosatha abasibophe sekadokotela bese siyaboshwa mina ngaphela abangithatha ngayi police station ngabuya bangisa kadokotela ngavula icase kanjalo ngangaziki ngafike ngalala epolice station kwavuka ngakusatha kathiwa ngizophinda kamfana ngihambe nendatheni Okay, so wagcina eboshiwe wasenjani wazothuza ngeke ngoba ngithi njengoba ngithi 2021 angiphindange ngafonela imseshi wafuna kayikanye efuna ufakazi intathe sixoxa nomfana ngamnikezela ukufakazi wagcina lapho ungifonela ngo2021 2022 bathula 2023 bathula 2024 ngize ngithola ubhuti uthulelene akaka ngaze baze bangifonele bangenzele lutho kodwa uzwa kuthi uphuma uzowaphuma ukuzwa kuthi ungaphandle kodwa ngiyeza ukuthi ngaphandle sekuphuma kephi sekuphuma khona kuma comment aku YouTube kade enziwe ubhuti uthulelene thola kathuko 732 mlelokho FM unjalo ke indaba daba likadadewethu wathola umsebenzi sikubuza lo mbuzo ke nawe enkundleni zokuxhumana ukuthi ke waba khona yini isikhathi la usuke walutheka khona noma ke oba isisulu sama post ekhangise enkundleni zokuxhumana waya nawe wayifica usesimeni esinjengalesi sesivala ibuphi ubulungiso ongafisa ukuthi ubone benziwa ngalolu daba lwakho hey ukulungiswa bhuti mina ngiyakudinga ukulungiswa ngoba phela yanganye ukubezeka ngendlela ngithola ngosizo ngoba phela njengoba ngenza lezazinto kadokotela akuthiwa ngizothola ukulungisa aboshwe ngibizwe ecaleni ngiyothetha amacala but itheme sengifonela ejozini amaphoyiseni angitshena ukuthi amaphoyisa uma ngingaliphethe case number ngingaphethe igama lomseshi angivala ucingo ngize ngithole lezo zinto ngiyabuza ukuthi into yango 2021 ngisakabe ngesabeke lo nto bangitshela ukuthi angivale ngingabi ukuthi angisiphethe lezo zinto okay usalikhumbula icase number wena icase number bhuti angisayikhumbula ngifuna ukuqamba babekuthumelele ngeSMS kodwa bhuti babekuthumelele ngeSMS engathi uyivula no baba kade bengibhalelile ngalo 2021 mhla ka16 ngibuya khona banginika bathi okushithi phela seyindala ngazi nami ka20 yagcina amafoni alahleka all right nosabonga kakhulu dadewethu ukuthi ube nathi kulokho umuntu